Ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze bakunzi ba MC Kabosi Empire. Kanizere ko ibihe byanyu birimo biragenda neza cyane. Igihe tugiye kubana muri kino kiganiro ni Kabosi. Kanizere yuko winjiranye like, nugira igitekerezo kandi nabwo ugitange. Ubaye utarakoze subscribe, iki nicyo gihe, iki nicyo gihe rwose kugira ngo uyikore. Tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tujye tubana mu makuru tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi ikiganiro cyacu turagihera mu mujyi wa Goma. Turagihera mu mujyi wa Goma. Ahangaha bisa nkaho cyangwa se hari hashize igihe kinini imirwano itahagera. Hari hashize igihe kinini tutabona imirwano ihanganyishije hagati ya RDF M23 hamwe na Wazalendo cyangwa se na FARDC. Ndetse iki gice twigeze kubabwira yuko byari byaragoranye cyane rwose tutabona Wazalendo yavanze isonga mbere, tutabona Wazalendo cyangwa se na FARDC bakora ibitero nk'ibyarimo biraba muri Noru Kivu. Tuvuga tuti byaragoranye, ariko ibintu bimaze guhindura isura. Babwiye yuko rero ko tugiye guhera muri Goma, nta bindi nyine ni imirwano, ni intambara yahabaye. Ku isaha ya saa sita z'ijoro habaye imirwano iteye ubwoba. Habaye imirwano iteye ubwoba rwose hagati ya Wazalendo ndetse na RDF. Intambara yahereye mu bice birimo bya Kirichiwe, Bushara ndetse na Turungo. Ahangaha niho habereye imirwano. Imirwano yatangiye ku isaha y'isaa sita za nijoro. Ni intambara yari ikomeye cyane. Rero iyi ntambara yarangiye mu masaha y'isaa 2 za mu gitondo, niho urusaku rw'amasasu rwabaye cyangwa se rwahoshorotse. Abaturage bongera kugira ituze byiburamo gakeya, numva yuko intambara yongeye kudusatira. Iyo ntambara yongeye kudusatira rwose. Ahangaha ndagira ngo mbabwire yuko ari Wazalendo bari bahanganye na RDF M23. Intambara tayari yageze muri Goma. Wazalendo bongeye bahagurutse, batangiye kuza bakageramo hano muri Goma, bakinjiramo bakarasana n'umutwe w'abateroriste, n'umutwe w'iterabwoba. Iyi ntambara yari igiye guhindura sura. Iyi ntambara igiye guhindura isura kubera yuko Wazalendo bo muri Nord Kivu bisa nkaho batangiye kubona za mbaraga twahoze tuvuga tuti izi mbaraga z'abo bahungu zagiye hehe. Tumaze iminsi tutababona, twibaza tuti bimeze bite. Ndetse twakoze ibiganiro tuvuga tuti kubera iki tutabona FARDC ibahereza umusada, ibahereza indege, ibahereza Sokoyi naho zigende zibombarize ibirindiro bya RDF irimo hariya. Twibaza tuti nuguki cyane barimo kwibanda muri Sud Kivu. Wagira ngo rero baratwumvishije rwose. No muri Nord Kivu bamaze iminsi baharasa. Ariko rero nanone kuvaho tubonye ibitero bishya biri muri Nord Kivu, ndagira ngo mbibutse yuko haba muri Nyiragongo tuhereza kubabwira imirwano yahabereye, haba no mu bindi bice bitandukanye. Turagira ngo mbabwire yuko indege z'intambara zabashije kugera hariya muri Nord Kivu zigashwanyaguza ibirindiro byose bya RDF M23. Ibyinshi cyane rwose. FARDC yohereje indege iraza irabitwika. Bisa nkaho rero cyangwa se biragaragara yuko M23 abateroriste ba Paul Kagame barangije gucika intege. Muribuka igihe tubabwira yuko hari hashize iminsi hano muri Kibumba ndetse no muri Nyiragongo RDF irashweho. Ndumva nta minsi myinshi ishize rwose icyo kiganiro kibakoreye babwira yuko Wazalendo bari muri iriya misozi, bari muri Nyiragongo.
hashize iminsi mike cyane rwose nkoze iki kiganiro mbabwira nti hariya muri Nyiragongo Wazalendo tayari nimwo bari baragifite. Kuyigira kuba barimo hariya rero murumva yuko biri koroha cyane. Aba Wazalendo nabo babashije kugera hano muri Goma, kominikasiyo igiye koroha, guhanahana umusada bigiye koroha, ntabwo bikigoranye nka mbere nk'uko twibazaga tuti aba Wazalendo bite byabo ko birwanaho wabo gusa ntitugire twubona haba muri za Ruturu twagiye tubabona bari bonyine. Ba Wazalendo se muse murabyibuka tuvuga tuti ko nta muntu bafasha, ko nta muntu ugira hano byifashe bite. Ariko iyi saha ndagira ngo babwire yuko rwose iyi saha bisa nkaho bagiye kujya babona umusada, kandi muri ibi bitero byabaye RDF yaratsinzwe yose, yarirukanse nyuma yaho bari bamaze kubirukana muri ibirindiro byabo bafite muri za Nyiragongo n'ahandi. Bahise byose birukira hehe? Bahise birukira muri Goma. Babonye batari gumera mu misozi ya Nyiragongo, mu birunga babonye batari basha kuhashobora, bafite Wazalendo imeze kuriya, bahitamo kwirukira hehe? Muri Goma. None ubu tuvugana Wazalendo batangiye kubasanga muri iriya misozi. Muri rino joro rero ryakeye Wazalendo batatse nanone RDF mu bice bya Ngungu. Aha Ngungu ni muri Masisi. RDF yatatsweho n'iki? Na Wazalendo. Ibi ngibi bifite ikintu kinini cyane bishatse kuvuga. Kubera iki? Ahangaha muri iyi Ngungu iri muri Masisi, ndagira ngo mbibuse yuko yegereye Sake, kandi kuva Sake ugera hariya mu mujyi wa Goma nta ntera irimo rwose, nta ntera nini irimo kuva hano Sake ugana hehe ujya muri Goma. Aba Wazalendo bari Ngungu hano muri Masisi, kandi tayari bamaze gukubita agatsiko RDF. Kuhava rero bibaza bahita bajya muri Sake, bakahita babona uko bazajya bahereza umusada aba Wazalendo bari kuza gukubita izi mbeba za Sarambwe hano muri Goma. Ni ibintu bigiye koroha cyane. Harya uru rugamba RDF iracyabutsinzera, abari basigaranye agatima kayo. Hari ahantu nabonye rwose intore zirimo zirira cyane zivuga ziti bimaze kugaragara yuko rwose ino ntambara RDF idashobora kuyitsinda, imbeba za Sarambwe zirananiwe pe. Kandi kuko zirananiwe, ndaza kubabwira impamvu muri kino kiganiro. Zirananiwe mu bice byose, ahantu hose zirimo zirakubitwa, aho hose zigerageje kugaba ibitero zirimo zirakubitwa. Ubwo rero murumva yuko iyi Goma tugiye kuba tuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tuvuga. Wazalendo tayari bari imisozi bayirimo, mu birunga nibo barimo barahakontorora. Ni Masisi rwose, sinkubwiye ngo RDF irimo nta kimaramo, yarirukanse. Ahangaha muri Sake ho n'ibindi bose ni ngombwa birukankire muri Goma, kandi muri Goma Wazalendo yabasanzemo. Ibi bigiye koroha. Wazalendo bagiye kujya babona umusada, Wazalendo ibikoresho bigiye kujya bibageraho nta nkomyi, nta nduru, ahantu hose bahasafishije. Ubwo rero ni ukuvuga yuko RDF itagifite imbaraga habe na nkeya, nta n'umutekano ifite kubiri muri Goma. Niba Wazalendo zikabarasaho guhera saa sita z'ijoro kugeza saa 2 za mu gitondo, ni ibintu bikomeye, ntabwo bari babyiteze. Isaha n'isaha nayo bayikurwamo. Kubera iki? Nta mbaraga zayo zararangiye. Ibyo bari biringiye byose hariya muri CD, ibirindiro byabo tayari, isoko na za kajugujugu z'intambara zarabisenye, zarabatwitse, zarabamaze. Niyo mpamvu mubonye rwose babwira nti Wazalendo babinjiranye rwose, barabarasaho ijoro ryose, barayibabarasa. Abantu rero mukunda RDF M23 imbeba za Sarambwe rwose ni mwihanagure, iyi ntambara mwamaze kuyitsindwa. Aba Wazalendo bari Goma rero bagiye kujya bose babona umusada biboroheye. Kandi ikindi ndagira ngo mbayibuce yuko uyu muhanda wa Rucuru Bunagana RDF ntabwo ikiwukontorora.
uyu muhanda uwucurubonaga na RDF n'igihe ukontorora urimo urakontororwa na Wazalendo. None ni gute aba bantu basha kwakira ramforo? Icyo basigaranye ni ukuva mu Rwanda binjira hehe? Binjira muri Goma. Ariko si ibyo bibamara iki? Ibindi bice byose babagose nta gice na kimwe bafite. Bibamara iki intwaro zabo? Ububiko bw'intwaro zabo FARDC yaramaze kubutwika. Abasirikare hafi gushira usibye ubu bake bari guhungira muri Goma, baraswa na Wazalendo atari Sokoyi cyangwa se kajugujugu y'intambara. Abandi bose bamaze gushira. Mu kuvuga yuko rero RDF bari Goma, bari mu mazi abira. Bari mu mazi abira rwose. Ibyabo tuzaba tubyumva mu minsi mikeya cyane iri hano imbere. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire yuko umujyi wa Goma rwose Wazalendo batangiye kuwukabakaba, batangiye kuwumva, batangiye kubaza ati ubundi Goma mwe RDF barimo bihishemo bafite iki? Ariko mu by'ukuri nta kintu bafite. Nibo Wazalendo ishobora kubinjirana bagahangana aya masaha yose kuva ku isaha y'isasa kugeza saa 2 za mu gitondo, barimo bahanganye na RDF M23. Ni ukuvuga hari byinshi bitwereka bya bindi byose batubwira by'ubushongwe n'ubukakareka da, nta kintu kibirimo. Ikiganiro cyacu rero katugikomereze n'ubundi ni twihute cyane, duhere ku ruganda rutunganya amabuye y'agaciro rwitwa Twangiza Mining. Murabyibuka uru ruganda Sokoyi zigeze zarutwika. Sokoyi zigeze kurutwika mu mezi yashize rwose. Sokoyi rero zigeze kurutwika. Iyi ni inshuro ya kabiri Sokoyi yaje irongera irarutwika. Sokoyi irutwitse ku nshuro ya kabiri. Ku isaha ya saa 8 z'ijoro drone za FARDC zaraye zikoze akazi ahangaha muri ruganda. Nyuma yuko drone rwose zitwitse uru ruganda, zongeye ziragaruka zirarutwika ndetse zitwikiramo n'aba RDF bose bari bari muri uru ruganda. Uru ruganda ushobora kwibaza uti kubera iki drone zaje zikongera zikarutwika kandi n'umunina mbere mutubwiye ko rwari rwaratwitswe? RDF abateroriste na Paulo Kagame nyuma yaho rwose afatiye biriya bice bakarumutwikana, yaje kongera agira cya atangira kurwubaka bundi bushya. Uruganda rutunganya amabuye y'agaciro rurakomeye cyane. Hari ahantu amabuye y'agaciro yahariya Kagame yarayakeneye muri iyi ntambara kugira ngo amufashe. Yagombaga rero kurwubaka uko byagenda kose. Yararwubatse rero rwose, yaramaze kurusoza, ndetse amakuru mfite nuko rwari rwaratangiye no kongera gukora. Kuko twababwiye kenshi ko Kagame atashobora kuba hadafite amabuye ya Kongo. Yarakenyereye rero aho wayatunganyiriza kugira ngo yongere ayashyire abazungu, kugira ngo abashe kugura intwaro, kugira ngo abashe kurya, kuko iwe mu Rwanda ho rwose nta kintu agifiteyo. Ubwo rero yari yarongera ararwubaka, amaze kurwuzuza rwose, none drone zaje zirarutwika rwose zirarurangiza, ndetse n'abasirikare bari barurimo rwose nta n'umwe warokotse, bose bahiriye muri uru ruganda. Ubwo rero uru ruganda rwose byaje kurangira rubaye umuyonga. Icyo kwibaza ni kimwe, iherezo rya Paulo Kagame ni irihe? Ese iyi misoro y'abanyarwanda bo barakomeza kwihanganira kujya guhombera mu gihugu cya Kongo? Uru ruganda rwari rumaze gutwara amamiliyaridi, kandi amafaranga yarwubatse nta handi yavuye mu misoro y'abanyarwanda. Nubwo bamwe bigira ibicucu bigira nkaho bitabareba, ariko mwe mwirwa muvuza induru imisoro yaruriye, imisoro yanyu nta handi ijya, ni ibingibi bijyamo. Tumaze iminsi tubabwira ububiko bw'intwaro bukomeye bwa RDF Sokoyi ziherutse kurimbagura, gushwanyaguza zibigira umuyonga. N'uruganda yarasigaye ari gucungiraho narwo birangiye,
drone za FARDC zije zirongera zirarutwika, noneho nta rwo zirutwitse gakeya gusa, zirugize umuyonga, nta kintu na kimwe baramuye, ndetse nta n'uwahavuye ari muzima nuko bari kumwe. Ese turabona abanyarwanda bakomeze gutanga umusoro, ese tugiye kujya tubona buri munsi nanone ingengo y'imari bavuga bati twasohoye ingengo y'imari ive hehe? Sinize kontabilite, ariko nyine ubwo wenda bize bambwira bati afite ukundi kuntu azabigenza. Amafaranga muri iki gihe ari gukora biriya ni imisoro y'abanyarwanda. Amafaranga yabikoraga barayabaninze, barayahagaritse, nta kintu tukibona. Ubwo rero kumbwira ngo Kagame arakomeza kubaho rwose n'ibi bihombo byose bari kumutera ntabwo mbibona. Tshisekedi ikintu ari gukora kirakomeye, kuba arimo arabanza gushegesha Paul Kagame nimba yifataga intwaro ze zose akazizana akazibika muri Side no muri Nord ngo akagenda azatera Kongo, dore ko rero yanasaze ngavuga ati mu mezi 9 iyi saha akamara gukora kubidepozayo drone kazi kabitwika, akaba amaze kubaka uruganda avuga ati byibura amafaranga nari maze gushora muri zino ntambara ngiye kuyagaruza, bakaba babitwitse arerekeza hehe? Bamwe bati aragenda yongera ajya kuguza, ariko se nindi yobewe ibihombo Paul Kagame ariko nindi yobewe ko Paul Kagame yarangije kuva ku butegetsi uzamwishingira akavuga ngo amuhaye amafaranga n'ubundi ngo nagenda atere nkuko yabikoze muri 90. Intwari biki byose baramurundiraga bakamuhereza kubera ko bavuga bizeye aho ayo mafaranga azava. Iyi saha se barayamuha nkande amafaranga uko byishyura azayakura hehe? Ni ukuvuga yuko rero leta y'amabandi rwose mu minsi mikeya iri imbere tugiye kubona rwose biruka ku musozi. Ubwo rero reka twihute tujye muri Nyangezi. Muri Nyangezi uyu munsi wabaye uw'imirwano, intambara irakaze, intambara imeze nabi, mwihangane mu bice byose aho tuvuga hose ni intambara gusa. Iyi ntambara ndagira ngo mbibutse yuko imaze iminsi 3 bari kurwana nta guhumeka, bamaze iminsi 3 intambara ari injyana muntu. Iyi Nyangezi rero iri kuri route nationale nimero 5. Ahangaha ni umuhanda wa Bukavu Kamanyura, ugiye kumara iminsi 5 nawo ufunze, ugiye kumara iminsi 5 ufunze kubera izi ntambara ntabwo ukora igikorwa na kimwe. Bivuze ngo hari ibikorwa byinshi nanone by'aka gatsiko bya Paul Kagame hariya bitabasha gukora kubera yuko iyi mihanda irafunzwe, kandi Paul Kagame barimo baramurasaho. Paul Kagame ameze nk'umuntu uri mu nzu udashobora gusohoka ngo ajye kwihisha. Niba bamuteye uri mu nzu, burya ujya mu cyumba kimwe uva mujya mu kirago ntiwasohoka. Paul Kagame rero nuko ameze. Aha baramufunze, barimo mu kinyarwanda kigenge numva ngo barimo baramukubita bamwicariye. Burya umuntu wo kugukubita kwicariye ntabwo ushobora no kwinyeganyiza. Umuntu ugukubita kwicariye rwose ngo bari kugukubita nabi cyane. Paul Kagame rero ibyo nibyo nawe birimo kumubaho. Ibice rero byaraye byumvikanyemo amasasu ni byinshi pe, ariko harimo Karundu, Ngwenda, Pusinga, ubwo n'ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo rero nibyo bice byaraye byumvikanyemo imirwano muri iyo ntambara n'ubundi imaze iminsi 3. Ubwo rero intambara yongeye kumvikana ngo ni Nzibira intambara yongeye kumvikana muri Nzibira rwose. Warungu ahitwa Rubuhu na Buhingirwa, ahangaha naho humvikanye imirwano hagati ya Wazalendo ndetse na RDF M23.
Wazarendo rero eh, bari hano Wazarendo bari hano muri Nzibira na Buhingikwa, naho RDF yo iri muri Rubuhu. Aha muri Rubuhu niho RDF iri kambitse yashize ibitwaro byabo, ariko hano muri Nzibira na Ruhingikwa Wazarendo na FARDC nabo nimwo bari. Ibi ngibi rero murumva yuko icyakora hano ho ntabwo muri ibi bice ni intambara iri gutegurwa ku buryo bukomeye cyane. Abaturage rero bambonye ibi byose biri kuba, izi muvuma zirimo ziraba, ngaho Wazarendo na FARDC bari muri kano gasozi bahateretse ibitwaro byabo, ngaho RDF 23 bari Rubuhu bahateretse ibitwaro byabo. Icyakurikiyeho nta kindi, abaturage bahise bakuramo akabo karenge barigendera. Abaturage bakuyemo akabo karenge barigendera, bisa nkaho babwiye bati turabahegamiye rwose, turababishije, nimusigare muhangana hagati yanyu, uza nimumara RDF 23 nimumara gutsindwa mushize muri ibi bice, turagaruka tujye mu bice byacu. Wazarendo rero nuko byagenze, abaturage bose bahunze. Ubwo rero abo FARDC n'abo Wazarendo barimo kwimena muri biriya bice ku bwinshi. Abaturage rero nabo murabazi, ntabwo babona abasirikare n'abo Wazarendo bari kwimena ahantu agasozi bakujuje intwaro ngo ugume mu nzu uvuge ngo uraryama. Nawe icyo ukora nta kindi ni ukuyabangira ingata, ugakuramo akawe karenge da, ntawamenya, ushobora kuvuga ngo uriyisha ariko n'ubundi bombe ikakugwira ikakugwaho ikakwica. Abaturage rero bahisemo guhita bahunga. Abaturage rero ntandi bari guhungira muri Bukavu, bandi bari guhungira za Kavumu, kugira ngo barebe ikiri buze gukurikira iyi mirwano iri buze kuba, kuko uku kwitegura kose ntabwo ari imikino, ntabwo ari umugeni bagiye gushyingira, uko biri kose ni intambara iri kuba. Ejo tuzaza tubabwira ese iby'iyi ntambara byagenze bite. RDF iragira ngo irimo irashaka kurasira yuko yagira ubwinyagamburiro, ireke gukubitwa nk'uwicariwe, ireke gukubitwa iziritse amaboko, ariko ntabwo biri buze kuyihira, cyane cyane ko dufite amakuru avuga yuko rwose FARDC idateze gusubira inyuma na rimwe. Icyabo ni ukujya imbere bakubita agatsiko k'amabandi. Hari umusirikare wa RDF witanze muri Wazarendo hariya rwose muri Warikare. Abo Wazarendo rero ubwo ba Gido, niho uyu musirikare wa RDF yitanze. Akimara kwitanga rero avuga yuko yavuze impamvu idindiza aba Wazarendo mu mirimo yabo bakorera muri biriya bice. Yababwiye ati hari iradiyo RDF ifite ikoresha yitwa apareye repeater. Iyi apareye ngo ibasha kumviriza ibikoresho, ibasha kumviriza ibyombo by'aba Wazarendo aho bari hose, ngo kugira ngo bijye rero bikabagora gutera, bakajya gutera rimwe na rimwe umwanzi yamashije kumenya yuko bagiye kuza. Ayo rero ni amakuru yatanze. Iyi kandi agira ngo mubwiye ko iyi apareye repeater narinze yuko gusa ishobora ihuza amajwi, yego ihuza amajwi. Mushobora nko kuba muri mu misozi itandukanye, mumwe muri hakuno y'umusozi abandi bari hakurya y'umusozi, urumva icyombo nta kuntu cyakonegitana n'ikindi. Hakenerwa rero ino pareye repeater igashyirwa ku musozi hejuru kugira ngo ize kuza guhuza za fréquence, kugira ngo ibyo abo hakurya bavuze abo hakuno babyumve. Ubwo rero iyi RDF niyo yakoreshaga, ngo niyo ikoresha mu rwego rwo kumviriza kandi ibikorerwa muri ibyo bice byose urumva biri aho ngaho. Ubwo ni ukuvuga ngo niba iteretse nko ku gasozi kurimo Kigali hejuru, bivuze ngo abantu bari hafi y'abantu bose bari hariya muri Kigali, ayo majwi yose biri kuyakusanya ikayahuza ikayatanga aho agomba kugera.
iyo rero radiyo rero ngo RDF niyo ifite niyo ikoresha iyo appareil repeater niyo ikoresha mu kugira ngo ibashe kumviririza ibyombo byose bya Wazalendo. Ariko urumva nyine nabyo bishobora kuba bigarukira aho ngaho kuri Wazalendo gusa, kuko ntabwo bamenya ngo Sukhoi zaje za FARDC, ntabwo bamenya igihe Sukhoi za FARDC ziri buzire n'amadoroni n'ibiki byose. Ibyo rero mwumva yuko ntabwo biteye ikibazo kinini cyane ko byanamenyekanye, ubwo mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ari imbere turajya twumve drone yakoze akazi kayo kuri icyo cyantene cyabo, kuri icyo kiradiyo cyabo. Ubwo rero mwumva yuko nta mpamvu yo guhangayika habe na gato. Muri Walikale kandi ahitwa Kazinga, RDF niyo yatangije ibitero kuri FARDC. RDF M23 irimo kwiyahura cyane muri ino minsi, irimo iragerageza rero ko yafungura amayira, cyane cyane ko bamaze kuyigota pe. Ngaho bayisenyeye, ngaho ibirindiro barabitwitse barayivudukanye, yajya kwikangura igakanguka idafite aho urwinyagamburiro. Ubwo rero yatangiye kugikora ubutero shuma kugira ngo irebe yuko basi yahumeka. Ubwo rero muri Walikale rwose niyo yarayatatse FARDC. Ibi ngibi byatumye intambara yari iri muri Masisi isa nkaho icogoye, byatumye intambara isa nkaho icogoye. Wazalendo bari kurwana hariya muri Masisi, barambuka baza guhereza umusada FARDC, basimbutse baza guhereza umusada FARDC kugira ngo izi mbeba za Sarambwe zitaza kugira gutya zikaba zibibye umugono, zikaba zisubije inyuma FARDC. Ubwo rero murumva yuko imbeba za Sarambwe zirimo zirakubitwa. Rwose ninjiye muri iki kiganiro, intambara ikomeye cyane rwose ikomeje muri ibi bice bahanganyemo na RDF M23. Dusubire gatoya muri Uvira, Generali Jean-Jacques Kabamba niwe ugiye gusimbura generali wa generali umwe wikubise hasi. Twe amakuru twagezeho mu generali wari wungirije wari kumwe na Gasita wigeze yikubita hasi, ngo yarazungeye yikubita hasi ahita yitaba Imana. Tayari rero yabonye umusimbura witwa Jean-Jacques Kabamba. Uyu nguyu rwose niwe ugiye kuyobora diviziyo ya 33. Tumwifurize rero ishya n'ihirwe mu kazi kiwe, kandi akubita cyane izi nyeshyamba za M23. Ubu rero n'iri joro FARDC yamaze kurasa ahitwa Busika Bukewa, akaba ari hafi ya Kashebele. FARDC ahangaha hafi mu bice bya muri hafi ya Kashebele, FARDC yongeye kubirasaho. RDF ahantu iri muri ino minsi hose barimo baraharasa, bya bindi yari yigize. Noneho y'amatangazo natangiye kubona bacanganyikiwe, abayandikaga si uyu munsi barimo barayandika. Amatangazo uyu munsi bacanganyikiwe, ubonetse wese noneho ari gusohora itangazo avuga ati nyabuna mudutabare FARDC iratumaze. Cyane cyane ko ntaho bafite mu kwirukira rwose. FARDC ishatse kurasa irarasa, Wazalendo ishatse kugaba igitero ntawe uburi baturuka inyuma, ntawe uburi buze kuza gutanga umusada. Abaraho ngo mugomba kwigwanaho, babatsinda bakabica nta kundi. Bitewe n'iki bya bice byose bisa nkaho bari barigaruriye, ahantu hose bisa nkaho bari baragose bavuga ati twakagize akagi kacu, iyi saha byararangiye. Byose FARDC yarabishwanyaguje rwose, ntaho bafite nko kwikinga. Ubwo rero mu gitondo haje kugaragara ambulance, haje kuboneka imodoka nyinshi zije gutwara imirambo ndetse n'inkomere ngo bazijyane mu mavuriro ari hafi hariya rwose ya Kashebele. Murumva yuko rero FARDC
iri gukora akazi kose, FARDC iri gukora akazi kose, akazi gakomeye cyane ku buryo mutabyumva. Nkibuka ndagira ngo mbabwire yuko rwose ibyabereye muri muri cya kirombe cy'amabuye y'agaciro twagize amayiningi, ndaza kubashiriraho videwo igaragaza rwose harimo harashya, dorone zimaze kuhatwika, zahatwitse harashya harakongoka, nta kintu na kimwe cyasigaye, cyane cyane ko biriya bintu haba harimo amagaze, nkibaza none amagaze ariko magwamo bombe bigenda gute, byaturitse birashwanyagurika, abari barimo bose nta n'umwe wabashije kurokoka. Iyo videwo ndibuze kuyisorezaho muri kino kiganiro cyacu. Muri Bukavu naho hari intambara aho bita Panzi, Solidarite, Wazalendo bahataye amatako rwose, aho barimo bakubise umutwe w'abateroriste wa RDF. Murumva yuko ibi bice byose, bya bice byose twari tuzi yuko Paul Kagame yirwa yigamba ngo arabifite, ni Goma ni na Bukavu. None Wazalendo bamwe bahereye muri Goma, twabihereyeho, abandi Wazalendo bahereye binjiye sasa muri Bukavu, kandi turabizi abo Wazalendo ntabwo ufite gahunda yo gusubira inyuma. Ahantu muri no minsi bari gukandagiza ikirenge habaye ahabo. Wazalendo ubu ni ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana rwose, ngaho muri batatu rwose ngo mukakandagiza ikirenge hazaba habaye ahanyu. Aho rero Wazalendo irimo irakandagiza ikirenge, tayari hari guhita haba ubwo muri Wazalendo. Ahangaha rero muri Bukavu ahitwa Panzi Solidarite, tayari Wazalendo naho bamaze kuhatera amatako. Reka mbese tuze kureba ati izi RDF M23 irirukira hehe? Irirukira mu Rwanda, iramanika amaboko bayifate mpiri nk'abasivili, biraza kugenda bite ko nta bushobozi gifite? Ibiramfuro zose, ibikoresho byose ko FARDC yamaze kubitwika. Paul Kagame muri ino minsi ko ari muri kirizi ikomeye imeze nabi, nawe kubaho ko ari ibibazo, biraza kugenda bite? Turi mu nsinzi rero banyarwandakazi, mwere kurambirwa, intsinzi turimo turayikomanga rwose, turimo turayihumurirwa. Ntimujye kure rwose, mukomeze mubane natwe. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Ibiganiro byacu ni akagaruka, murabizi, nyabuna utarakora subscribe bikore nicyo gihe. Turabakunda rero, mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bitaha. Kalamangu yali hijoge wali olola gilero fulani ona wanapata si wali wabona guli gwatenda wala wali iri izina wali yewiri izina biluinja labana bayitemberi lero returu yuli nanga indu yazitruye lero yemiri nange chinja rero kaga kusimira ndio kubino bwana kulikula no kuyabana ndisaga kuyabana ndisaga imiturusho cyane umuturusho kuyabana ndisaga ushwera bagimbu barisembu abarundi shikuri bihumbi n'ibihumbi byanyanye kiriza bari bandana boshe nababo kobine buna bari bamuhumba izina rero loleki bari hasinya amahumba ne FARDC kuleria kulumira kabanyizire bacunga kuleria kulumira kababwaraga ko ya ego mu bagwasire ko gwe mutunde bandi abacunga ego ma